Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba kit thaba President ka All Meghalaya Dancers Association ulay thu ba unang bishar ha ke India Best Dancer Season 4 udharmish ulay ro bha ya karu kam shat u Steve ka jingshimta u Steve ka labyang bha la kalong ha karu kam shat suki ni shat stat ru Henry ki nong vote na po ka jela ki duna bha ulay thu ba ka jingpoi u Steve cha ka kadan top 6 kadai na mar ba ula shat bha na do ka pasdang ula ongru ba ka jingshimta jong ki wei ka duna bha Henry ka vote jong ki pat ka klan ulay thuru ba menta la ru ban vote u Steve da ka lens card ring card bat ka Sony Live a minakani korba perform iyan apa barang perform tu minakani te ko sini kada istang korba gadon ka celebration mo chung tu Ganesh net mo te hadu kadi kita yo ba perform hi empat lo empat sabe deh hadu bentaru udang ne aju hi pat ngatarai dekat next week ngatarai kala banten kanu di saweng tu pedeng ki contestant nang tu te ai ke bedai bat Steve te habang i kan ka performance jong men kita yo bladap na i bu yo na ki kaleng kinong bisaru ai hadu lai phau ki ai lai phau ka point full no pro ki judge ki abi lai phau suppose ko mot lai phau bai te nang tu ka terbenta jong dharmis pat ulai i ka perform ko jong mo na mar ba balai perform jong bu apa bu shot Steve ka speed ba terima tu dharmis ukuli yo ayu yo Steve kila anem ban shot ko jong ai ba khamlong slow te do shot slow ru pe apa bu shot slow ru ka biang jong shot jong ina kalem dharmis ba yo ro bhai ka jong shot jong Steve ba kalem jong ulai bi 4 point 4 point kemudian ka total ber ka along sau phau te hak bai dei ba ka diga ka voting system hak bai dei ba ka voting system ngai ba ki don ki ba katu kat ni mo la kham he ka performance te hasti jungi khamduna la lo ta kala biang ni le kadang khamduna ni ba ban ki wi ki stick ki ba khambun brio mo ndai dang ye khen pat hak bai dei ba ka performance pat ka jong ka talent ka jong ba udon pat kemudian doang kamlau Steve pat ha kaliang bagi judge mo beli upoi sa top 6 nama ro beli ka biang ka perform ko jung mo kadang top 10 te beli Steve la dan lupa ka top 6 ketika perform jung ba ka ba nadu pas dang hadu mentahi ju kalau ka perform jung kam duna te ka perform jung kiu bait kat no perform ka poi bait 30 sejrong bait kan kawan bait 30 bait kalau maximum bait dia ka ki bait kidon ka jung duna ka performance mereka vote jongki pa khalan te mentangi don kam stang upai ba bo sutu mo ki pai ba long ka state Meghalaya bro hoi kidi ban pen klan ban vote nang banta jung Steve bat ka wei ka banta ka long bangira suyo khobor men hakini hisngi mo ka ji thu ji kimi jung Steve yang ban kaliang ka company ka lai lab ru banta yo landscape tu ka company sinayat khamat mo dan natu company landscape tu nakan dia company landscape su kemud nak banyo san phau mo nalo usun life pinyo sa nakan dia landscape kemud kanian mo nakan ni pinyo nakan ni san phau dah ke download dia landscape san phau kemud pinyo ya ke vote ng bang ni san phau vote ban na Sony Live san phau vote kemud ka wei ka account kemud unyo si spa san phau kan dei na po ka Sony Live san phau kan na po kan san phau kan dei kan na po kan ka Sony Live na landscape bat na Sony Live san phau ke na pinsha che piki pai ba mo kumno ba pin download yang ni u landscape su kadi kumju kembali Sony Live ni pilih na Play Store pilih na Play Store ki download hi kan ka kaju hi kembali Sony Live kani ka landscape ki download ya kani apa ka Play Store andala lami kani ting pan number ya piru dak kin la ban pan number dak pan number kila ban ai balar fi dara kalong pat skit nani ru am kala long kala entry kala long automatically mo ndabot kam than hang ni ndalami kami ndalami kani ka landscape mo kelawan kani am batai kani mai pai kani mo kani ka landscape kani ni
Kani kalau untuk mah pen. Enggak ayat itu berkong. Pen. Nak play ni. Anda nak play, nak scroll ni mah. Nak scroll ni. Pen, ayat hang ni. Ka simple ha, macam kaman ai. Scroll ni. Scroll ni hang ni kan sadan mah bentar ni. Hang ni. Pen hang ni. Ban vote nama ta jong Steve. Pen hang ni kalau thok ni vote for the best dancer. Choose any favorite. Dia nu PG. Ini kalau thok vote now. Si klik nang ni, ini pot na landscape, si klik nang ni, masih klik kalau ambil gadur kontestan. Sebentar kadang kang ka ayu ka vote, kemud gandeh ka sisa jan. Ka sisa jan bat si ublay. Baik hang ni. Hang ni pelong start vote. Start voting. Nanti pot landscape. Nang ni pila ban vote baik pinyan nang ni maksudnya nang ni kini gadur kontestan. Dah pila start nang ni bisa choose yang gadur jong Steve nyan hado san posien kemud ka vote kalau elect Steve. Dan dia pila adap nang ni kani ka suni live ru baju mo. Baik ni suni live kan batai berpesien. Ada upload yung du suni live nang tu kisim klik ikan ni. Ndak klik to. Ada klik nang ni. Tu napa landscape la adap san pau suni live san pau mo ta. Kani di suni live mo nganyan. La adap nyan ni tinggal akrit ni. Akrit kat akaun tengah mo. Akrit dam krit mungkin tisu ai kerteng jong piniam. Kan niam kerteng antang nomor kalong automatically. Tu kalau awan kum ni. Dah kalau awan kum ni di search ni. Search ni India best dancer. India best dancers. Nah, pelayat itu kelawan hang ni. India best dancer. Pelayat ni untuk pihak untuk. Hang ni kan sadon ke benta ban vote. Hak si Saturday bat Sunday Praba Jimin Mia dokat a. Nang ni kan kami gadur joki kontestan. Di benta ada keempat dia per vote. Kemut gade betang si sajan bat si belai ban vote. Sunyan nang ni bandang ni kan kami gadur joki kontestan bat sanyan ni gadur jong Steve San Posien. Wat nam kata ai gadur joki wai. Kita suka ai kador jiki wai kemut ka vote kala lek jiki wai. Nyon betang kador jong Steve kemut kata kan long baik tang Steve San Posien baik. Selalu ni simtal yang Steve chat. Na menta na simtayo kin pen ibang kador jong Steve. Kin pen ibang ka perform jong Steve. Pat kin sa page ru ka vote. Joki pai ba mi ali vote akan ukur kam. Kan no ka vote kan point na menta jong Steve. Kin sa total ya ka vote. Makin page ru ka point jiki church. Kemudian kini keyboard bola tap pernah kanero kin pet lasim tayo. Ha sa pen simtayo. Sakhen lasim tayo. Sakhen ha. Kalau pesan ai don kambu Steve ban kam sedram. La kum nung ni kwa ai ban poy kan ni ka 90%. 90%. 90% ada gila kan. Last lano kene ka ban keyboard. Hadu menta kam last kim ba yu kedang extend hi menta kemar ba din habbe iwe contestant. Te nilong ke basung dan bok bang iyo bu Steve pat de top 6 bat ka weru kalong ka performance ka jung u ka biang balada lada Steve u pet te kam kalong ka jung du jung toy am company ru pe ki judge su ki appreciate haya Steve pat ka performance jung u ki binut hala da undu no Steve kin binut ki nong bisar pat lada ki ba ki ai ki kersan kemudian automatically Steve un poi bok ka grand finale menta 4 poi grand finale menta kadang yak beda ka vote baik ndak poi grand finale kemudian hang tu kan kemudian dapat final pat grand finale kemudian la dai bet ka benta bet tan ka vote bet untuk kam sut ki judge kan long kum ka por amet pol tu kan ki judge ki song bet ka song stang ki pai ba kan menta kadang yak ski ha ka final kan ni sat bet